Il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqa mas segretarji permanenti tal-Ministeri li matula saħaq fuq l-effiċjenza u l-implementazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Gvern biex ikun sostnut l-investiment u tkabbir ekonomiku. Fl-ola forum tal-amministrazzjoni pubblika, il-Prim Ministru spjega li l-messaġġ ta' għaqal u prioritajiet fġieħ l-istabilità u s-sostenibilità mhux se jfissru tnaqqis fir-ritmu tal-ħidma. Fl-istess jum li tnieda dokument sa' qabel il-budget, il-Prim Ministru aċċenna li l-Gvern għandu pjan biex jibqa' jsostni lin-nies frott l-investiment u tkabbir ekonomiku li pajjiżna qed jibqa' jesperjenza. Fil-preżenza wkoll tas-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol, il-Prim Ministru qal li l-Gvern irid jibqa' jaħdem id fit mas-settur privat li qed juri fiduċja f'pajjiżna. Hawnhekk semma fost oħrajn ċifri mis-settur tal-ospitalità għal din is-sena li jisbqu dawk li kellna qabel il-pandemija b'10%. Dr. Abela qal li dawn ir-riżultati jimlew lill-Gvern b'fiduċja kemm fuq tkabbir ekonomiku u anki brabta mal-investiment. Il-Prim Ministru saħaq ukoll fuq il-ħtieġa ta' aktar tnaqqis fil-burokrazija u favur tmexxija retta iżda b'effiċjenza u b'ħeffa biex il-programm riformista tal-Gvern jibqa' għaddej favur il-ħtiġijiet tal-pajjiż u tal-poplu.